naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Die is Brico op Lyrica Reactions. Ik is Geista Black, die greatest reactor of all time. Welkom bij Brico op Lyrica. Als je eerste keer is, welkom terug. Als je er iets was. Dat is mijn rijmpine. Welkom, wat ons hier doen, ons react op onze mensen music. Nee. Onze Afrikaanse artists, onze Engelse artists. Nee. Hey, wees aan, gaan niet hoor. Hij is ook een story. Ay, de man gaan niet verstaan. Nie. Die fame gaan niet verstaan. Nie. In elk geval. Nee. If you feel like you want to subscribe to my channel, please feel free. It's right at the bottom here. As you want to click subscribe if you want to. Also, pad na 8502. Thank you for allowing me or allowing this channel to grow. Algorithm to pick it up. Baie dankie fame, ne? Baie dankie. Julle weet mos ek is radio eerste rivier man. Ek het 600. Hoeveel het ons gesê nou die dag of gister? Het ons gesê 689 reactions. So dis 690 reactions. 690 reactions. According to YouTube. Sê ek radio eerste rivier. Julle moet julle sorg dat julle musiek op die radio speel. Sorg dat julle musiek saamrou fame. Julle sien die Sad Boy steel alweer. Julle sien hoe steel Sad Boy julle songs. Maar luister julle wat ek sê. Wat jy moet maak, kom ek jaap jou gou. Betaal jou distro, né? Wat is die ander naam? Dis wat 'n kit. Betaal jou distro, protect jou music. Asseblief, protect jou music. Deur dit te register by 'n music rights organization, maar ook by jou distro. Betaal jy, weet jy hoeveel nou het is. Sodra jy dit distro gedistro is, soos ek het verstaan, as jy upload jy een keer op Spotify, op YouTube en whatever ander channels nog is, ja, wat gelink is met hy DSP of met hy distro kit of whatever, ne? Doen die goed. Sad Boy stuur julle songs, wat maak Sad Boy? Jou nummer drop jy eers op YouTube. Dan wat hy maak is, hy download, hy dan gaan gooi dit op sy Spotify channel. Daai is bedrog wat die man pleeg. En julle artists is nie bereid om sake te maak nie. So jy is nou okay dat 'n braai jou song gesteel het, maar sy was in die studio, sy teksie gevat studio toe. Sy het gebetaal vir die beat, sy het gebetaal vir die studio tyd, maar jy allow dat 'n domme jong wat nie musiek maak nie, jou musiek steel. Dis wat julle doen. Hy man benefit nou van jou musiek af, maar okay. Dat weet ek nie. Vandag react ons op meneer C, baie bekende artist, ne? Al die pad van Reigerpark in Johannesburg, ne? Die song se naam is Life Goes On, ne? Meneer C featuring Jack van die Terrible Twins. Ek het gister, 2 dae gelede het ons gereact op 'n dis van Jack en Junant, ne? Wat hulle die president van die 1812 movement, dis maar hy was nou 100 jaar gelede man. But anyway, I was a special request. So Jack is nog in die skag en aan die PE, ne? En hy het nou die dag saam met Junior King 'n song gedoen, was met Early B. Ek kan nou nie onthou nie. Was met Early B dink ek, ne? Ek praat under correction. But ja, Jack is nog in die skag, ne? Kyk nou hier, 'n man van Johannesburg en 'n man van Albega, ne? Albega in die skag in. Right, so, kom ons luister wat sê die man. Life Goes On, it's about loss, ne? People that has lost people, when we all lost somebody. Dis Cathy en hy is Junior King happy op sy t-shirt. Daar is Junant, ne, wat oorlede is 2021, ne, COVID. Net wat jy sien. Oh, julle sal sien, né? Gister se song van The VG en die en hy 3 weke gelede gedrop. 3 weke gelede was ek frek siek. Ek kon nie by die musiek uitgekom het nie. Maar ons kom nou daarby uit.
Almachtige Vader en ewige God, ek vra vergewe my sondes en gee my net hoop. Ek soek genesing, ek het die keuse my God, en ek vra verseëning to anyone hurting and lost. So I'm closing my eyes, I remember the day the Lord giveth to us, but he taketh away. Okay, om die scripture te verduidelik. So, nou, that's een ding wat I have to come in here when it's education, it's very important, né? I understand what he's saying van the Lord has giveth and the Lord has taken away. So, baie keer by 'n funeral hoor ons dit, dan sê die pastoor of die een wie wat praat sê the Lord has given and the Lord has taken away. Maar dat het baie uit konteks uitgevat, né? Maar jy sê moet nou nie vir my, and please understand me right, but we need to educate and you are into education, so you will understand. So, die scripture, the Lord has given and the Lord has taken away. Job, toe Job eie goed verloor het, wat hy verloor het, toe sê Job, the Lord has given and the Lord has taken away. But Job het nie geweet dat God en Satan het gepraat in die behind the scenes nie. So Job het gesê, hey, die Here het my die gegee. So die Here, is seker die Here wat dit weggevat het. In die meantime is dit die duiwel wat dit weggevat het, maar God het geallow dat die duiwel dit wegvat. No? So that's the context of the Lord has given and the Lord has taken away. En baie kere, omdat ons aan los is en omdat ons emotional is, verloor ons die actual meaning agter die, want Job het nie geweet dat God het gelou dat Satan sy goed kan wegvat. Want hy het gesê, as ek al die goed weg gaan vat van Lot af, van Job af, as ek al die goed gaan weg van Job af, dan gaan hy vir u vervloek, maar toe het dit nie gedoen nie. Want maar Job het nie geweet dat God gelou het nie. Ne? God het dit nie weggevat nie. Remember that. God has allowed it to be taken away, but he didn't take it away. I just needed to give that context. Ne? So, meneer C, moet nou nie, please, moet my nou nie dis, I needed to put context into that part there. Was in Cape Town, tall life paper to chase. You see the news that you passed when I Ek gaan nou sien waar was sy pa gewees. Ek was besig in die Kaap by 'n show toe hoor ek. Dis seker sy pa wat oorlede is. part of the stage. Met 'n gemeen gevoel, the plaster to our wounds. We lost a father, a husband, a pastor to our youth. Leader to our community, preaching the holy book. Teacher inside the class, and whenever you laid your foot. Moet net vir my sê meneer C se pa is 'n pastoor gewees nie of 'n predikant. Moenie vir my meneer C, moenie sê jou pa was 'n predikant. Mag sy siel in vrede rus, né? Ek vind dit baie snaaks. Kykie, as die Kersfees trimmings is nog in die kerk en as jy nativity sien, dan wanneer is die geskied, jong? Wow, wanneer is die geskied? Because ek sien nou die tinsel, die Christmas hoekie aan die background en die nativity sien. Of is dit ek wat het optel? Your shoes are too big to fall, but your path has been paved regardless. Children carry the mantle you laid, and I'll state the obvious. Mommy misses you, pops in on days when it feels the hardest. Pray to God and say thank you for making you our father. Okay, Zaibo, hard, gevaarlik. San, gevaarlik. En een van die pioneers van PE se music scene langs aan hulle, né? To Jackie. If love could have saved you, you would have lived forever. Okay, is verstaan. And of course, Cathy. My broer, ik raak emotionally. Is this how life supposed to be? Death is toch een certainty. Tragically or peacefully. Weet waarvan je praat. Nou, dit is hoe die lewe moet wees. Death is a certainty. Of dit nou rustig weggaan, en of dit tragisch weggaan. Nou, it's a certainty that we all gonna die. Hulle sê, as twee certainties in die lewe. Death en Texas. Dat is net so, né? Peacefully, weet waarvan je praat. Ik ga hier als ik ga slapen. Zal je niet in mijn oude is. Wait, I need to get back to that, man. Tragically or peacefully. Tragically or peacefully, it's a certainty. Weet waarvan je praat. Ik ga hier als ik ga slapen. Zal je niet in mijn oude is. Koos allemaal mij verlaten. Ja. Mis mijn broer, mis mijn pa, mis mijn oma, mis mijn ma. Yo. Hulskaars mensen van al die broers. En al die blij die braas. Die vinden ik als happy. Hulle vragen me hoe ze daar. En hulle smile. Dat is een song van, een song van net voor ik begin het met reactions. Hoe is het daar? Van Einstein van
van Junant, né? Hoe ze daar, kwai music video, hij is een kwai music video, gaat check het, né? Hoe ze daar. You have to put in a mask, you know, if you suffer from a loss, you know, jy sê wat statement wees, but binnekant het sy iemand verloor. En aan die binnekant suffer sy. Hoe ze daar met een smile op mijn gezicht. Moet ik liegen, zeg ik na. Anywhere your family, baby I'm alone. Facing demons on the streets, fight to make it own. But living for a purpose, but one day we'll be gone. Thank you must see, voor een feature op je song. Je gaat amper opgegeven, maar God hij maakt een way. Ik zeg net dank je voor de jaren, to love another day. Ik zeg niet ik als toepak, maar je leven is een show. But life must just go on and on it goes. Ja, is 'n song van Tupac wat sê Life Goes On. Vir julle wat jy weet, is op die Life Goes On. Is op die album sy eerste Death Row album was gewees, double album, né? All Eyes on Me. Een van my favorite song van Tupac, Life Goes On. And on it goes. Dit was 'n reaction op Life Goes On, meneer C featuring Jack Terrible Twins met 'n stelle ensemble mense wat feature in die music video nie. You know, die dood ons almal gaan dit ervaar. Ons almal gaan dit ervaar. Hier is nou onlangs 'n Bafana legendary, but you know, he's on his way to legendary status. Lost him just like that, you know. Die man gespeel by die World Cup. 2 weke daarna toe die man dood. Né? Man het sy eie lewe geneem. En you know, die mense wat agterbly, you always ask a lot of questions. Hoekom het die man gedoen? Ons verstaan nie. Because we don't know what people are going through. We don't know. If you have friends, check up upon them. Alles sê hy, wie sê maar hy braai wat sê, my bro, hoe gaan het? My bro, wat maak dit? My bro sê duidelik. Net hy oomblik en hy braai, jou stem nodig. Ne? En as 'n paar 7, 8 ouens wat ek altyd kontak en sê, "Jy bro, hoe sien hulle? Hoe lyk dit duidelik?" Very important. Check up on your friends, dat jou vriend, as jy vir jou 'n vriend noem. Dat jy vir jou 'n vriend noem. Gaan jy jou braai WhatsApp en sê, "My bro, sê duidelik wat maak jy?" As jy alright, wat jy gesels, verstaan jy nou? Be that friend. We sal nooit verstaan die dood. We will never understand it, but we never get over it. En is 'n guarantee, as eendag gaan sterf en ons gaan voor die Vader verskyn to account for the life that we lived. Meneer C, baie dankie vir die ene, because you like making me preach here. Sien nie man, you making me preach. You know, you making me preach and then... Daar is dit wat dit breek op die keister plek met 'n reaction op meneer C featuring Jackie, ja, van die Terrible Twins, Life Goes On. Stay black.